إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, ay man tuwa mapandirugod tan usang kaiya makampata oras. Nagyang ko tuwa kapan ako to, nagusuki pangangalak nun Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayapad asabab ahikmah mala, aki pangangalakan saya Allah subhanahu wa ta'ala na antano kapananggilay. Adaman adu sa apangalakan tanuron wallahu subhanahu wa ta'ala sangkuta Quran yan. Udi na surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuta hadith yan. Enunta na antano ka pananggila iyagyan kutwa dusa. Ini pangalakar kita ng wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kutwa mga tao madaraynon sa sambayang iran. Antano ka pananggila iyagyan kutwa kindaraynon ko sambayang. Ini pangalak wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kutwa mga tao miyamuno sa dipatut abunoon. Antano ka pananggili so kapamuno. Ini pangalak wallahu subhanahu wa ta'ala so kapriba so balasyan. Antano ka pananggili so kapriba. Ini pangalak wallahu subhanahu wa ta'ala so kasina. Antano ka pananggili so kasina. Na upamakas ka Muslim, si kukababaling ka Muslim ang mapaparatiyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini kalakas wallahu subhanahu wa ta'ala sangkut wa mga suguan yan ay ini sa parian raka. Udi na mga ini sa parian raka sa kanggalabakang kon. Ini kalakaso kapriba, ini kalakaso kapamuno, ini kalakaso kasina, ini kalakaso kapamanko. Kaya katawan ka aadun abalasyan amarata. Na mas patut raka aya pagampaganay ikalak ka nagyang kutaki panakutun ka ko Allah. Aya pagampaganay ikalak ka ubang ka manggalabak nagyang kutaki panakutun ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag saka sa ikaw kababaling Muslim na dir ka matagal, o di na dir ka mitagal, agyang kutwa kapakakan ka sa baboy. Apian tawa tanod na, dir ka tanugit tagal kutwa kapakakan yan sa baboy. Inon tanay gira manutwa Peter on abakap ken sa baboy, o di na baka ken sa baboy na may lain ka din ko manusia, may lain ka din ko tao, agyang kutwa kapririga iyan, agyang kutwa kapkararang iteron, sabab siyang kutwa kikakagud niya sang kutwa baboy kakatawan niya na haram. Na pagilay tanong naging ka na nakakan sa baboy na kenapa tano tigtan wa ipo makakaper di mas ini kalak tanong so kakan sa baboy adi suki bugang ko sambayang na'udzubillahi min dhalik. Na sulango na ikalak ka ko mga simba o di na lango na ikalak ka ko mga dusa o bang ka manggalabak na aya pinaka-pirmiron nagupinaka pagampaganay ay ikalak ka ubang kamang galabak naging utaki panakutun ka Allah subhanahu wa ta'ala sabsang kutwa kadi dili kadunian nagukala iyan adusa agi pinakamapuri pangkatan kulang wa dusa ami penduson umanusia Allah subhanahu wa ta'ala agi pinakamapuri pangkatan agi pinakamala agi pinakamapand inna syirka la zulmun azim lagi-lagi ang utaki atarun Allah amat anasuki panakutun ko Allah subhanahu wa ta'ala na miyak kalala ka palalalim. Kanabayang ka matag mialalim so loks ka. Kanaba matag so tunganayin ka. Siringan ka, pagaring ka, karong mga wata ka. Sudin sukad nan ka amyadan ra ka na ayang kamyalalim. Sa kini panakutun ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Panananggilan ka ubang ka malalim so ina ka. Panananggilan ka ubang ka malalim so ama ka. Pagaring ka, wata ka, karumang ka. Siringan ka, bulayo ka. Na mas patut ka pananggilan ka ubang ka ayang malalim so kabnar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya ka kalalimatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billahi min dhalik nagyang kutaki panakutun umanusia ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyutoy marayag nagumala kaplalalim. Ipkawan ka ipkalak ka nagunapan na ng gilaan ka ubang ka mapasong matapalak mipamanintas si ama ka ina ka aloks ka. Ay kataw na ka amala idusa na mas mala adusa agkaparuli manusia amay kas kanyan na ipanakutun niya sa Allah subhanahu wa ta'ala adi sa banyan tapalaka nagu banyan ipamanintas sa mga luksyan
mas mala dusa sang kuta kipanakuton yang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dangod na parang naalarm klarang no to. Ay kadidi ka dogyang kay akipanakutong Allah subhanahu wa ta'ala na mialoy sa Quran. Ang kuta kipangangalakan rakita no Allah subhanahu wa ta'ala. Dili kaduaya adi suka pamono, dili kaduaya adi suka sina, dili kaduaya adi suki begakan ko sambayang, dili kaduaya adi suki begakan ko puasa. Agyang kay akipanakutong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayon, nagyang ko takataro Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Matanaso Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan iprila o ba mi panakuto. Sama ito ba siya? Subhanallah. Dinyan iprila. Sama no to naso, kipanakuton umano siya ko Allah subhanahu wa ta'ala na o kapantagirun akapatay adunyan matawbat ko Allah, mapamangyarila ko Allah subhanahu wa ta'ala, na diyo to prilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diyo to prilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nasusala ka oro lagi du kapamono kasina, kapanginom sa pakaberg, kapriba, kapamanko, susala ka sagyang ko to kapan ako to na possible o di na iprila o to Allah subhanahu wa ta'ala. So miyatay sa kasina, akapan taga na di sina na miyawafats kanya sangkot ng dinan ikasina, na din kakakokom sa batig darila iwa Allah subhanahu wa ta'ala, o di na batig kapakanarakan Allah subhanahu wa ta'ala, kading kakatawan, o relaan Allah subhanahu wa ta'ala, anta o kadinyan relaan kapakaot niyan sa narakajanab, din kakatawan. O gaya na sumyan ako to Allah subhanahu wa ta'ala, akapan taga nun akapatay, adan yan matawbat ko Allah, na gyuti di prelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadili-dili kadwa dusa. Dusa adir kay prela Allah subhanahu wa ta'ala. Dusa uponon kapantagya kapatay sa manusia na miyatang kadagyang kuta kapadiyan sang kuta mga tao amiyang alalapis. Subhanallah. Ginani paganaya kadili kadunyan. Apa to takikalakan tanoron sa kapananggili tanoron sa andaman ay kaawat tano sang kuta kipanakutong tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Ikadua kadili kadunyan na mialoy saya. Nagyang kuto agyang kaya kapanakuto na pagkaan teoryan, pagkabinasan yan, agyang kutuwa mga galabak o oripan, manusia, ang mga pipya. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabnar iniilhamami si Erkahay Muhammad na gusiikum miya nga uunaan ka ang mga nabi na gumanga rasul. Iniilhamami kiran. Pitero amikiran. Piyamanutula mikiran. Lain asyrakta o pamabuka panakoto ka. Layahbatan na amalok na maanteor na mabinasas sa mga galabak ka mga pipya. Wala takunan na minil khasirin na saya ka mapadsang kuto mga tao amiyang alulugi ng umiyang alalapis sang kaya dunia na sampur na sa anuman amore. Sugyang kai at yang basaon wallahu subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat na pimbasa niya nung naso pinakabubayaan niya na pinakamapya ko kaad niyan. Aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makapanakuto ka, hey Muhammad, na maantiyor sugalabak ka na ayas sabuton tanusan na anto na apan mga day. Amay kasakta na yung manakuto ang mga normal awripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanaba nabi, kanaba rasul, kamatag niyara tiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tiyak kalak-kalak. Keantiurian, kebinasan niya so sambayang ka, kebinasan niya so puasang ka, kebinasan niya so dirkat ka, kebinasan niya so mga sadkang ka. Sebab sang kutak ini panakutun ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na so mga sambayang ka, puasang ka, dirkat ka, hajj, umrah, apian pun agalabak amapya, na keantiurian, kebinasan niyan. Sebab busang kutak ini panakutun ka ko Allah. Ino pananggiling kagiyang kaya kapanakuto, malagid so kapanakuto, malaan tao ka kapanakuto, may ito. Na udir ka makararyago, anto na unoy kapanakuto, o di na anto na unoy, pero na kapanakuto, nagyang ko to so, kakuwang ka sa sulagid, wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga kaadniyan. Ini sulagid ka sa wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga kaadniyan si iko, siya'y di patot, ubon mi sulagid, o di na siya'y aparabuk wallahu subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan. So dua kapamangani si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasimbadan aparabuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah rila iya kong ka. Ya Allah pakasurga kong ka. Ya Allah lidas na kong sa neraka jahannam. Ugaid na adna mga tawa katoon na ka.
Apsung siran sagyang kutu mga pakuburan, naro siran di mamamang ni sa tabang, naro siran di mamamang ni sa rila, naro siran di mamamang ni sa syafaat o di na riski. Sagyang kuta miya wafat sang kuta kubur. Na miya karayarayag at kinipan ako tuniran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi din. Madagal pan, insya Allah subhanahu wa ta'ala, na suldan tanu gusto di tanu di ka pamagusya sang kutu kapan ako to, na gusto mga buntalian, na gusto anton unun ibuntala ka kabalo niyan amay to kapan ako to na gumad kapan ako to sa giyang kutu page tanwa page sa kan Ahmed Nur na ikatlo ka didili kadua ya nagyang kutu kator Allah subhanahu wa ta'ala innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah matandin asadin say panakotong niya so Allah na miya haramon so surga wa ma'wahun nar na aya undes yan bulus yan derpa yan balas yan nagyang kutu naraka jahannam agyang ka iya kya turuan Allah subhanahu wa ta'ala sa miya haramon so surga na taman din sa taman na didin pakaliyo sang kutu naraka jahannam ka makakakalroodin na dadin aukit akapakasuldian sa surga kamiya haramon sa tarutup akaharam subhanallah. Kenapa lagi dumia manakaw? Kenapa lagi dumi sina? Kenapa lagi dumi riba? Kenapa lagi dumia mono? Agyang kaya mga tao aming gagalabag sa mga kaya mga dusa na apya dayran pan matawbat ko Allah na upamaka aya ini ko kumkiran Allah subhanahu wa ta'ala na daan siran daan apamaka naraka ang kay tinakiran ang kuta duseran sa naraka jahannam na amay ka mamita nakiran sa naraka jahannam mapasad ang kuta duseran napakasuldan siram bu Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta surga. So miyan ako to na di. So kaya pantagan ay papanak ko to niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pantagan nun akapataya. Dan yan matawad ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yan mapamang niyarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukit ubas kaniyan madas sang kuto akatatago yan sa naraka jahannam nagudadan ukit. Ubas kaniyan na makasunod sang kuto surga ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ka didiligado aging gaya kipanakotong ko Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ilidas na rin Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa mimbarat mo ayan su Allah. Sa alungan na maurih. Kalangan tanong namin pemberat teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala. Pagisian tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa tawa mimberat mo ayan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa alungan na maurias kanyan na danyan panakoton Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ikukasisinya sang kai adunia. Danyan panakoton Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ikukasisinya sang kai adunia. Dakhal al-jannah na makasulad sa giyang kutwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. So miya wafat abarasina, miya wafat atalibuno, miya wafat apaririba, miya wafat minggagalabag sa mga rata, mga kadustan. Nagyang kay ang mga tao aderan panakoton sa Allah subhanahu wa ta'ala na apya siram pan maka-out sa naraka jahannam kadaang kiran amita na ang kuta kadustaan niran na dadin saukit kasaya siram bu pembelingan sang kuta surga sabab sang kuta adiran kipanakotong ko Allah subhanahu wa ta'ala. So maso ini panakotong niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala na makakakal sang kuto anara ka jahannam taman din sa taman. Subhanallah. Inuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niya na pananggili inyo agyang kuta pito timan papamakabinasa ang mga dusa. Napad sa giyang kuta pito timan papamakabinasa ang mga dusa na giyang kuta kipanakotong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumyaloy pan sa giyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyang panutul Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu at tigyan manuto kuntu radif an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah qultu Allah wa rasuluhu alam qal haqqu Allah ala al-ibad an ya'buduhu ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Miya katita yung kumuadh, miya kaya isa gawi na kukuda sirang ku Rasulullah ama ang kasun sumuadh si isa talikudan. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumuadh bin Jabal.
inwari Muadh, katawan ka sukabnar wallah. Katawan ka sukabnar wallah si iko mga uri panian, siir kita nulangon katawan ka. Wa ma haqqul ibadi ala Allah nagu katawan ka wa anton onon patut apang galabakan wallah subhanahu wa ta'ala ko orian o kang galabakairan sangkot kabenar kiran wallah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Tiku Muadh ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. So Allah nagususugu iyan nasiran ilabi amatawron. Tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'ala al-'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Aya kabnar wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga ori paniyan sa iko kiadnan yang kiran kaya riski yang kiran upamanas sa aya kabnar rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa kanyan imiyadan rakitan nagus kanyan ipriski rakitan nagyang ko to kasimba tanok wallahu subhanahu wa ta'ala wala yushriku bihi syai'an nagudiran mi panakutos wallahu subhanahu wa ta'ala sa may tubu asyai diran mi panakutos wallahu subhanahu wa ta'ala sa may tubu asyai na ayaman bu abala suto apung gulaulaan wallahu subhanahu wa ta'ala upama kasaka na sinimbangan sa Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhi matlub sagyang kutwa patot udi na sagyang kutwa paliugat ini paliugat ka Allah subhanahu wa ta'ala udi na mga sunna ini sugur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam patot penggalbak ng Allah subhanahu wa ta'ala udi na ayam penggalbak Allah subhanahu wa ta'ala balas ang kuto pinggalabak ka, kinibgan ka kukabnar Allah subhanahu wa ta'ala na yang kutwa di ka siksaan wallahu subhanahu wa ta'ala agidang ka pa na kutong sa Allah subhanahu wa ta'ala taros as piso asuat ka nagusinimbang sa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah. So gyang ka iya bandingan tanong insyaallah na miya katastasayay ko sayan. So matagaya o pamakasan si iko o pamaka na ya sa salida na matagaya mga pamkasan sa gyang kutwa kipan ako tong Allah subhanahu wa ta'ala inunta na miya kadek-dekal ibunta lang kutwa kapan ako to si iko Allah subhanahu wa ta'ala aga pa kaya din ka makakanal taman iman to kana ba ibo aptero na kapan ako to nagyang kutwa kapsujud umano siya sang kutwa barahela kapsujud umano siya sang kutwa piyag taw-taw di madakal so kapan ako to miya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tama ni manto na ad na maiilay tanurun, ad na mainang tatanurun. Subhanallah. Rilanta na Allah subhanahu wa ta'ala. So, apya siya tanubo kaya tawis sa diyan ka, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, napakasumpatan po sa mga bandingan tanong, mga pantag saya, balisang ka na rin Allah subhanahu wa ta'ala, sa danyong kapakandaray nun sang kaya live tanong manto, nago, balisang ka na rin Allah subhanahu wa ta'ala, sa iko, kaya pamamakingiw, pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala, miyakang gayay aguna sa iko, mga ginawa tanong, na maparulitan na subalas yan sang kaya dunia na sampuro na sa alungan na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.